Siyabingelela bogogo eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho amagumbi amane emhlaba. Sibonga uNkulunkulu wesigcinile-ke umnyaka usuka umnyaka soze uyawuphela manje. Solo inkosi isigcinile siyaphila. Konke kuhamba kahle uNkulunkulu. Usendela umsa emalanga onke uyabona nje umnyaka usuka khona bebafise ukuthi mina nayo sehlelwe simo lesokuthi sife ungapheli umnyaka noma ke sifele ejele ungapheli lomnyaka. Noma ke singaphumeleli kodwa uNkulunkulu ukhwadile ukuthi asigcine solo sikhona siyaphila sisabenyanyisa futhi sisadobacansula ngoba nangelilanga lekufa siyobe sibaqansula ngoba inkinga umbulali ukubulala abe edi plan yakufika kufa kuye. So that's why ngeke ngithi mina nemhlawo kufika usuku wami lokufa noma ngingabulawa sandla semuntu akunansaba ngoba ngiyathi kusinayo into angilandzela futhi ukuthi angilandzela mbamba mina ngoba vele mina uthi angilandzela. Sengisho ukuthi ke makhehla sibonga nje lokho ukuthi hayi uNkulunkulu usigcinile wenza nemadloti ethu ukuthi asivikele ngoba wathuma emasotsha ukuthi umuntu nomuntu abe nemasotsha lambukile. Lokhu ngilethi ithunywa lesuku esikhuluma ngathi ukuthi sinato emadloti emanzayo emanguni tinsunzo umuntu ngoba bathi abaloti nemathonga nako konke ngihlukahlukana kwakhona kushane ukuthi wena kuphila kwakho kuphethwe kanjani. So ke umnyaka usuka uyaphela ukhona lothi yena angiboni ukuthi ngenteni kulomnyaka. Ithi ke lenkulumo kuze ubone ukuthi wenteni kulomnyaka lodako na ucala uze uyophela. Sukuma usukumele impilo yakho uye kumelaphi uyofuna kuphila. Kuphila ke lo sikuphethe thina kuhlukahlukene kanenge. Ukhona umuntu loke ekudzinga ukuthi kuphila kwakhe ngikulungise ngesiwasho. Kukhona umuntu loke ekudzinga ukuthi kuphila kwakhe ngikulungise ngemthi. Kukhona lokudzinga ukuthi kuphila kwakhe ngikulungise ngesihlati. Kukhona umuntu lokudzinga ukuthi kuphila kwakhe ngikulungise ngento lemixed mhlambe sekukhona nemafutha nalokwa. Kepha ke kuhlakanipha lokukhulu nebekunene ukuthi uma ungumuntu uphila wathi ukuthi wathi usesiswini sama kwakho kwabe khona bebasonga bathi shengathi lesisu singaphuma. Shengathi makho ngasinakabeleka ufe noma afe kanye nawe. Kodwa uNkulunkulu wakwathi ukusibekela lemadloda kabonyoko newakini waphila wabakhona. Mase ukhona ke emhlabeni njengoba umthakathi enemandla ukukuloya nawe kufanele ukuthi ke usebenzise umthi kushothe amandla kuphila kwakho asemtheni ngoba uthandaze ucela amandla ukuthi la uyakhona kuleyo nyanga ifike ikwendele into tendeke. Uthandaza lokukhulu ke kufuna ubike uNkulunkulu unquse emadloti ukhulume nemadloti akini amandla nani kaNkulunkulu dala ukwathi nani bomkhulu makhehla nani nonke nebasemantini nakuphi emhlabeni wonke lapho kuphethwe khona budloti. Sale manje ningisibekela ningembatha ngisaku Dr. Nyengele Sijangase kusaka ngentela 1 na 2. Ngicela kwesilaphana nifike nimende letinto latatenda lapha nalatadibanisela kuphila kwami tendeke noma ngabe uyakubani noma ngabe uyakusipsangoma ngoba kugcekana kwekuthi udabe lokufuna wena kwekuthi njengoba ngiva nje ngibida uNkulunkulu nemadloti kanje ukuthi udawu yangale nivangeli letiphukuphuku letithi emadloti madimona. Asiwulalela umsangano thina ngoba siyathi ukuthi kungefika umlungu sasivele siphila yiphi impilo. Angikwadi ke kususwa ngumlungu etimpanzeni tami. Sethani ke mawutake kimi ubuku nawo phahla ubike emadlotini akho ukuthi ngisaya lapha ubike uNkulunkulu ngisaya lapha kuleya nyanga ukuthi yongisida ngisaya kulo yamthandazi ukuthi ayongisida. Ngicela ukuthi mangifika lapha ngifike ngisidakala. Uyabona ke. So ke into lenginato mina akusito into letlimata umuntu ngabe kusana sisuke esigabeni sesigubhu noma ehlangene inhlanga ehlukana kwathi. Ngoba likhona uhlanga la 2.5 likhona la 5000 likhona la 10 likhona la 15. Into lesuke ifaka la mtimbelo awuhambi nalutho. Kodwa mase sakha liphondo noma sigubhu sisuke sesikulenye icategory ngenxa yepower lokunayo sikubida ngokuthi kusethwalo kodwa lesingala ebudlotini hayi ngale etipokweni ngoba angeke kwenteke lento mase ngikwendele ikulawule. Uyayibona ke uthi phelela impilo nje lobo vele uyiphila but sekuthi manje ukuthi awuphumelela ucace ukuthi khona emandla lasafakwe emtimbeni wakho la ngemandla kodwa laboshelwe labudlotini bakho.
angikwendi futhi mina kuthwalisa ngedloti ngeke ngive ngifonelwa kuthiwa kufuneka kuthwala ngedloti angikwendi kuthwalisa ngedloti angifuni ukuthi mawuphumelela wena bakini bangasaphumelela ngoba mawuthwele ngedloti le madloti onke asebentela wena akhabuma kwakho nowakini so lobo busathane ke angibendi ngifuna ukuthi mina uphile ukhumbule ukuthi usatokufa ungabi nemoni govuke ufune ukuphumelela lodwana ngazi ukuthi uphila inguna phakade uyabona kufuna sithi siphila sathi ukuthi imihla yemuntu lotelo umuntu esifazane mfishane ifanana nelifu lolibona manje emva koloko selishabalele ifanana nelitulu lina lethembise lengana lifiki lonke emva koloko nya and noma selinyamalala ubona sekusenyawo awuselhamukile sengisho ukuthi ke ngiloko ukuthi angikuthandi lokuthi umuntu asinakalanza into yokuphila yekusaphumelele afune kulimata lomnye umuntu kulolu hlangothi ke inhlito yami yaba yinhle lapho so ngithi mina akusimacala lomnyaka lodawo njengoba lomnyaka uphela lo uqale nawe ngemandla lamasha ubuye ngikwendele emandla ukuthi uphumelele ngenkani ngoba la emhlabeni kuphila kuseplanini yakho uma ungahlala nje uthi utawuthandaza ungafuni ukudla ungapheki ungadli ungafa ubulawa indlala so use your common sense ingqondo yakho isebenzele emadulo obrigado ukuthi wathi ukuthi kudla umuthi akusi wrong right kudla umuthi ukuphumelela akusi wrong right le feeding lesafidwa yona abantu base Europe kumbe bakuphi labantu labetana leBhayibheli awuyisebenzise kulokunye mawusadlala kodwa masu serious ofuna kuphila sidlani umuthi uze uphile ngifakazi mina uyabona ke lesinfu ngiso lesiyophila ngaso so mawufuna lusito ke etigabeni ngokuhlukahlukana kugula inkinga letana leta kubuyisa umuntu ukubethela emakhaya uqupha kwenda lokwana kunengile ngikwendako ukuthi ngeke ngisanze ukukhuluma ngalokho ngoba ukukhuluma ngalokho imali ngoba kuthi into langayenda nganamali kufuna silungisele indzaba yemali ukuze utokhona kushaya kulungisa tonke inkinga inombolo yami ethi 76342733 lenye ithi 79342733 ngitholakala eSwatini kaNgwane Thokozani.